Ramutse neza igitondo cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mukaba mudukurikiye ku muyoboro wa YouTube wa Onside Iwacu TV. Reka tuganire ku makuru azindutse avugwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Byinshi cyane bikomeza kugenda bigarukwaho. Mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yemera ko gufatira ibihano umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abofisi mu ngabo z'u Rwanda bidashobora gukemura burundu amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 guverinoma y'Ububiligi yayoboye ubukangurambaga bwari bugamije gusaba ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bikize gufatira u Rwanda ibihano irushinja gufasha M23. Minisitiri Prevot yagaragazaga ko ibihano bizashyira igitutu ku Rwanda rugakura ingabo mu burasirazuba bwa RDC. Mu myumvire ye yabonaga ko amakimbirane amaze imyaka myinshi cyane mu banyekongo yahita arangira burundu. Imyitwarire yatumye muri Werurwe 25 u Rwanda rucana umubano n'Ububiligi rugaragaza ko nyuma yaho iki gihugu cy'i Burayi kigize uruhare mu bikorwa byabyaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. N'ubu kigifite inyota yo kurusenya cyifashishije ibirego bidafite ishingiro. Mu kiganiro na Jeune Afrique, Minisitiri Prevot yagaragaje ko igisubizo rukumbi ku makimbirane ari ibiganiro. Ibi nibyo rero u Rwanda rwashimangiye kenshi cyane ubwo rwashishikarizaga leta ya RDC kuganira na M23 aho gukomeza kurwegekaho imitwaro yayo. Minisitiri Prevot yabajijwe impamvu guverinoma ye itacyumva ko ibihano byakemura ikibazo, asubiza ko ibihano bishyira igitutu kuba bifatirwa ariko ko atari umuti w'igitangaza ushobora guhagarika amakimbirane nk'ayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ariko ntabwo ari umuti w'igitangaza wakemura amakimbirane, ikigaragara ko ari ingenzi kuri twebwe ni gushobora gukemura ibibazo byihutirwa bikeneye ubutabazi, tuzirikana ko gukemura amakimbirane biri mu biganza bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko igihugu cye kitazavangira gahunda y'amahoro iyobowe na Amerika na Qatar, ariko ko mu gihe intambara yasubukurwa muri RDC indi mijyi igafatwa nyuma ya Goma na Bukavu kizongera gusaba ko hafatwa ibihano. Akaba ari Minisitiri Prevot akaba rero agira uruzinduko hirya no hino batandukanye ndetse yasezeranyije ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusasabira u Rwanda ibihano. Icyo gihe ni biganiro yagiranye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru avugwa mu bijyanye n'ubutabera mbabwire ko Perezida w'inteko iri kuburanisha urubanza rwa Dr Munyemana Sostene yatangaje ko umutangabuhamya wo gushinjura uregwa wari wateje impaka yemeye kuzajya kubutangira mu rukiko i Paris. Ubwo urubanza rwa Dr Munyemana wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994 akaza guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 rwatangiraga kuburanishwa mu bujurire. Umutangabuhamya wahamagajwe n'uruhande rw'uregwa byatangajwe ko azatangira ubuhamya ku ikoranabuhanga rya video conference. Urukiko rwagaragaje ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda berutse kwandikira uru rugereko uwo mutangabuhamya atazabona uko ajya muri urubanza i Paris bitewe n'uko azaba mu bikorwa bya siporo asanzwe akora i Kigali, gusaba ko yatangira ubuhamya ku ikoranabuhanga. Nyuma yaho umucamanza amenyesheje ababuranyi b'iyi ibaruwa, abanyamategeko ba Dr Munyemana bagaragaje ko uyu mutangabuhamya agomba kujya i Paris agatanga ubuhamya bushinjura umukiriya wabo. Ubwo urubanza rwasubukurwaga, Perezida yamenyesheje ababuranyi bose ko yakira ubutumwa bwemeza ko uwo mutangabuhamya yemeye kuzajya gutanga ubuhamya mu rukiko nk'uko byifuzwa n'uruhande rwa Dr Munyemana. Urubanza rwakomeje humvwa abatangabuhamya bashinjura Dr Munyemana barimo babiri bakoranye mu bitaro byo mu Faransa n'umuhungu we bahawe umwanya, bagaragaza ko ushinjwa atagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Muri bo harimo David Chori uzi Dr Munyemana guhera muri 2012 wagaragaje ko amuzi nk'umuntu w'umunyabwenge kandi uharanira gukemura ibibazo by'amakimbirane mu buryo bwa kinyamwuga. Dr Chori yavuze ko nubwo yamaranye nawe imyaka igera ku 10 ariko batigeze baganira ku ngingo irebana na politike, agaragaza ko yizeye neza ubutabera bw'Ubufaransa kuwo ashinjura. Undi ni Bartu bakoranye imyaka igera kuri 17 guhera muri 1 we wagaragaje ko iyo myaka bamaranye yamweretse ko ari umukozi w'indashyikirwa uhora ahari igihe cyose akenewe, umuntu ukunda akazi ke cyane, abumyamwete kandi w'inshuti y'abantu, wita ku barwayi, ububaha kandi wihangana. Yongeyeho ko yari umuntu w'inyangamugayo utekereza neza kandi wabashaga kugarura ituze mu itsinda igihe ryabaga rishyamiranye. Yavuze kandi ko Dr Munyemana yashoboraga gutera imbaraga n'icyizere abanyeshuri b'abaganga
ndetse ko yamwigiyeho byinshi cyane byiza bifasha abinjira muri uwo murimo. Undi watanze ubuhamya ni umuhungu wa Dr Munyemana wagaragaje ko se ari inzirakarengane na cyane ko nawe afite umugore w'umututsi. Nubwo mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi uyu muhungu we yari akiri muto, yavuze ko nyuma yo kugera mu Bufaransa se yakomeje kubabera umuntu mwiza ubatoza kumva ko ari abanyarwanda aho bari hose, bityo ko atabura impamvu yo gukurikiranwaho ibyaha. Mu Kuboza 2023 urukiko rwa rubanda rwa Paris rwahamije Dr Munyemana ibyaha bya Jenoside, ibyibasiye inyokomuntu n'ubwinjiracyaha muri ibyaha, rumukatira gufungwa imyaka igera kuri 24. Icyo gihano yahise akijurira amenyesha urukiko ko atigeze akora ibi byaha, bityo ko akwiye kugirwa umwere. Biteganyijwe ko urubanza rwe ruzarangira tariki 24 Ukwakira mu mwaka wa 2025. Hanyuma dukomeje n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, reka mabwire ko guverinoma y'u Rwanda ni iy'Ubushinwa kuri wa 17 Nzeri 2025 zagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Aya masezerano yanashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo mu z'u Rwanda Juvenal Marizamunda na mugenzi w'Ubushinwa Admiral Dong Jun, ubwo bari bitabiriye inama mpuzamahanga y'amahoro ya Beijing Xiangshan Forum. Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda yasobanuye ko amasezerano ari intambwe ikomeye cyane mu bufatanye bw'ibihugu byombi bwatangiye mu myaka myinshi cyane ishize. Umuryango FPR Inkotanyi na CPC Communist Party of China bihuje amateka y'ubutsinzi kuko imitwe y'ingabo ishamikiyeho yarwanya urugamba rwo kubohora igihugu, iharanira ubwigenge nyakuri, yubaka iterambere ritajegajega rishingiye ku kubaka ubushobozi bw'abaturage. Ingabo z'u Rwanda n'iz'Ubushinwa zihuje imwe mu mikorere cyane cyane yubakiye ku myitwarire myiza yo ku rwego rwo hejuru. Uburyo zikoramo akarasisi nabwo burasa. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umaze imyaka 54 ushingiye hanini ku bufatanye mu guteza imbere inzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi n'ikoranabuhanga. Ubushinwa bwaje imbere mu bihugu byaturutsemo ishoramari ryinshi cyane ryashowe mu Rwanda mu myaka 5 ishize, kandi ryiyongera umwaka ku wundi, ryavuye kuri miliyoni 480 z'amadolari muri 2020 rigera kuri miliyoni 460 z'amadolari muri 2024. Tariki 29 Nyakanga ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga ambasaderi mushya w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wengi, yamumenyesheje ko u Rwanda rwiteguye gushimangira umubano. Ambasaderi Gao nawe yavuze ko Ubushinwa bwiteguye gukomeza gukora n'u Rwanda hagamijwe inyungu z'abanyarwanda ndetse n'Abashinwa muri rusange. Igihugu cy'Ubushinwa kandi sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere yo mu Bushinwa China Eastern Airlines yatangiye kugurisha amatike y'urugendo rudahagarara rwa mbere rurerure ku isi ruva i Shanghai mu Bushinwa rwerekeza i Buenos Aires muri Argentine. Indege izagurukira ku kibuga cya Shanghai Pudong International Airport yerekeze ku cya Ministro Pistarini International Airport cyo mu mujyi wa Buenos Aires mu murwa mukuru wa Argentine bizatwara amasaha 25. Urugendo ruva muri iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo rwo ruzatwara amasaha 29. Muri izo ngendo zose indege izajya isiga abagenzi Auckland muri Nouvelle-Zélande bimare umwanya muto cyane. Singapore Airlines niyo isanzwe ikora urugendo rurerure cyane rugamije ubucuruzi ruva ku kibuga cya Singapore Changi International Airport kwerekeza ku cya John F Kennedy International Airport kiri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urugendo rufite ibirometero 15,300 rumara amasaha agera kuri 19. Idahagarara, Singapore Airlines ikoresha indege nini cyane ya Airbus A350-900 ULL. Kuri inshuro China Eastern Airlines yatangaje ko urugendo ari rwo rwa mbere runini cyane ruhuza imijyi iherereye ku mpera z'isi. Hazifashishwa indege ya 777-300 AL ifite umubyimba munini cyane izajya ikora izo ngendo kabiri mu cyumweru. Ingendo zizatangira gukorwa ku itariki ya 4 Ukuboza mu mwaka wa 2025, kuvuga ko mbere gato yuko gusoza uyu mwaka wa 2025.